Menta kasngi na kaliang jong kinong hikai SSA, kibadon hakakunhun jong ka Meghalaya SSA School Association, kilawan ban kentui kinong yalam jong ka MSSA SA, ban pensange no ika jingtmu, halor ban ujor da kakis, persya ika sorkar jela. La ban kadaw hangni ban kaliang kinong yalam jong ka MSSA SA, haki benai baladem, kila shim yakarai ban ujor syakayeng kasyari, persya ika sorkar, lada kadang yai menti, halor ka jingdawa ban regularize session ni kinong hikai SSA, hakaba menta kila sedang ya kani ka benta, da kaba kila lum ya kapisa ka balong, ar hajar tengka way nong hikai. Habakran hakane kasngi na kaliang uba di nong bri, uloong kum kino hikai SSA, kidai ki belang syania ka sorkar, hakaba kaladon ka jing penslam mi katulom, henry hadu mentahi, syatyo e katulop ka baklam sange. Uloong ru bakan bha kum kino hikai ban syuyakran ya ka sorkar jela, om ban yele persya eka da ka ba ujor syakayeng kasyari, namar kum balong hi kino hikai SSA, kidai ki batung da ki school managing committee, bat na kaliang ka sorkar, kampat itu yaki. Uloong ru babun na kinong hikai SSA, kidon ka jing shepting yuk kidu ya kakam, namar babun ki ba la ban penbiang ya kakendon jong ka National Council for Teachers Education Norm, bat ki bampat yo ya ka sernod Diploma in Elementary Education, lane ka DLN, hakaba kimpat biang ya ka improvement, kaba ka sorkar kabu 100%. Kung kinong hikai SSA, kumuway na kinong hikai SSA, bat ngiru baro ki pangyadan lang ni kapor. Habang iyoi hakilat patay kubor, baka Meghalaya Sarba Shiksha Abhiyan School Association. Kamut bat katmu ban file petition ya ka state Meghalaya. Ti kum kinong hikai, kibangidon ya kajing sngokit kya. Idon ya kata kajing sengaw lesi nang bentang wepat ki para nang hikai. Balada ngiyaj da kan digalenti lesi. Kan poi penban syauput jong kajing bat kan baklong ru kabakham lesi kum ya kabangilong menta. Ti ngiburu kajing kerpat ya ka MSSA ba nginhap ban perkhat bah hakabaydi bagani kapang baong bangin aikis ya ka state Meghalaya hakabaydi ban regularize ya baro kino hikai SSA hapo ka state Meghalaya kaway ka bang UI hakilat patay kubor UI ki media ki press iong bangin file case ya ka sorkar Meghalaya by teachers name kata ka di gawin gamat kamanga kumuway na ginong hikay nga don ya ka jing snokya ba laday president iong ban file case ya ka sorkar Meghalaya da ka kerteng jong ginong hikay, it means individually by teachers name ni snok kit kya hawi di bagani kabanta kalong ba lesi lasay enda habagi bapli kinong hikai ki bom tip ya ga lesi ki bom don ya ga jing sngoto ladangi file ya ga case ladangi ai daga kerteng jong unong hikai lani kanong hikai kabamut enda poi pat haka hering pat hatu manu ban kit kli lani ban bat kli ya ki pat na benta karing kakam ni sngoto bahapo Meghalaya kila bon bah ki jeruat nakabenta kinong hikai SSA ti habaydi bagani kabenta ni snow banong yaki para nong hikai ki bompat sem layo ay jing pensyai habaydi bagani kabenta bakin snow ha bakin perkhat arsin habaydi bagani gamat ban file case ya ka state Meghalaya kata ka di gawin gamat but kabaar kalong hawi di but ka subscription kabakum ka MSSA Central Body kilayat syat menta syakmat banpan arajar tingka na uway pa uway unong hikay nakabanta ka ni
ban file case ya ka state Meghalaya. Ti shu habayadi bagani ngisngo ban pasat jing mutlem ya ki paranong hikai ki babon le si kimpat yasiu habayadi bagani kapisah kabha bangin ya perkhat bah janai bahatu kabiang ni bangin aikis ya ka sorkan Meghalaya lani ngihaban perkhat bah yo lesi kabu jing penban yang ibat hadin kaji sutu ka jonga simet namar kambha bangin ya pen ibor bar ka sorkan Meghalaya yo lesi la sai pat kapus ka jongi kampat de hiru kata kamingilong stable kamingilong namar la apoin yang ida ka SMC kajing menta kalong lasai ngihaban penbiang iki noms ki babun ki nung hikai la ngi kren ki igi ki mo ki badang bon ki jing duna ti kumuway nang inung hikai ngakwa ban pasat jing mutlem bahawi di bagani ka kut ki si kambha bangin ya te kani galenti ya ki school hakabede ba kasalari kashu support ya ki school ki babon ki school SSA la shu support ya kasalari re borok kai ngilang tangki no hikai school jong ki SMC tina ta daw da mangingi persya koman aku ba hakadi syangi de ban dipen koman hidang dipen koman du menta kasalari wala da hoy kaslam mission jung ka islam re hadu mentahi koman kadang ya kasalari empat de bakal asange no kasalari kadang ya kasalari du menta te hlo jong kita ki bentang iso ba kabahaya ngi kum kino hikai ban yakran bat kasorka bahkan yaram bahkan pli kila kilenti bahkan yaram nak benta jungi ki no hikai SSA wala da mangi ho bro skat tangi lembah jong kajing sil jong ka government mo ka support jong government tingi kerpat ya ke government wat hapdeng kita kijing bahkan pli kila kiliti nak benta jungi ki no hikai SSA bat aku kaliang long kebangi la yakran untuk meneba ni kerpat ni kina ngalam jong ka masasa bakin snow kindon kata kajing snow kumno ba mangi bro skat tangi depend government mo mentapat nyelek ni bam ya kepisah jo government kat bangi nyelek persyapat ya government nanti kajing perkat jungi kolong ba ka bahaya ngi bangin yakran sutuk jumut ba government kan pli kila kenti ndai da kata bor bangin supen bor ya ka mo mar bangi sutuk ngidon ka sing ngidon ka jus ir mar bangi dang datang kita ki no hikai ki ba ka government keempat itu ka ba ap da ka bangi tiang bon nak no hikai SSA haduk menta empat la man panbiang ya ki kriteria jong ka RCT ino kidang bon ki basa akun certificate DLN kidang sakut dan lagi no hikai ki mempat biang ya ki improvement baka government ka labu 45%. Di kita ki kijing ma long ki bangi ni phai si ki no hikai jungi ki babon ki no ka SSA kidang sakut ha kita ki babon ki benta. Ti kajing siap ti jungi kolong ba ja yu lada mo lada ni file case ya government. Ti government kan pentri kami kita ki an ki badai kat kum ka NCT ino. Ti kumot ki babon ki no ka SSA jungi ki sakut ha ki jing hikai. Bakin gila besyak terminate no wat nak kam. Te kita ki bangi perkan nak bentar ki babon ba ki no hikai jungi badai ki no hikai SSA. Tong ba ni kepan je ki para no hikai hak state ki jungi. Lada long ka bala so bah ban perkat jana. Shua ba pin mo ka ju ong ka ketien. Dapet shua ha shua ba pin ruko. Dapet shua don uyu hapo ha shua ba pin ruko. Kana ba pin like nak jing mo nak jing ma ka jing mensa ti kaju kerkom ru ni hak ban pet jangan hak ban pet ke ke banja hadian benglah file dak ka case ya government kata ka bangi subuh ya ke jing kerpat ya kino hikai baro ho nyim penbor ya no nyim persya ya no rek ke bangi pensno kolong ba yo don nak kino hikai ke ba mo ki bum tip ya ka sedang kakut rek sungap sila sala singi pada kiduk kam maki jenjar mangi dia kata kan kata bangi syukur pa